Danas ćemo snimati Fifu. Prvo ću vam pokazati moj tim, malo sam ga poboljšao, znači tu je Hazard, novi i ovaj tu Zaza i Boni mi je novi, znači cool. Onda sam dobio još njega, možda ste ga vidjeli u klipovima, Eda i njega na početku. I poboljšao sam si tim, pa idemo u sljedeću borbu. Isti smo 73, zapravo bi trebalo biti 71 pod 73, ja sam jači igrača i trebalo bi biti tako. Da, 70 pod 73. Ovo je moj tim. Ok, njemu je dobar CF ovaj. Boni crnac. Hazard. A daj Hazard, vidiš koji sam ja nobar je sad bio. Sad igram sa izravnom. Ja sam felšao još kako vidite. Ja sam felšao još kako je udarila lopta, ovo je išlo nazad. Ok. Znači malo ćemo sad zaustaviti, moram popiti vode. Ok, popio sam, idemo dalje. Ne bih rekao da bi izgubio niti pobjedio, pa... Ja sam rekao da su ovi novi Hazard i Boni dobri, onaj 79. Fej. A znao sam da će mi ovi novi biti za klip dobri. A ne Perela. Ide Boni. Ne ide. Idemo pokušati kao iz prošlog FIFA klipa. Ništa. Koliko mu je golman dobar, nisam ni vidio koliko mu je golman jak. Možda sam da 7 jak, recimo. A još malo izbi. Vidi kako se uplašio pa mora odmah izbiti. Ajde. Ne. Mislio si koliko mu je golman jak. Niti ovo nisi zabio. Al bravo Boni, dobro. Ajde sad ovo. Sve mi lik skine. Uču ja tako golmana. Idemo opet. Znači sad ne štetiti faul. Koliko? 1-0. 0-0, znao sam. Nisam mu ni stigao vidjet kako mu je golman. Idemo sad igrat protiv Arsenala. To je sve protiv Samoset. Ajde idemo igrat protiv Arsenala. Dobro. Sad imam sljedeću utakmicu. Idemo. No mrtav jako malo. Kako? Subašić. Dobar golman. Vidite, meni je slabi. Ja sam njega prošli put 1-2-1, zato što mi je golman sjajan. Subašić, malo se prođu. Ajmo da vidimo ovo će li biti. Neće, naravno, pa kad se Subašić brani. Boni, poubit ću te. Ok. Izbacit ću te iz igra, majke. Ako njega ne izbacim iz igra, neću neko. Šta si?
Sada ako ne dadneš gol, gotova igra za tebe. Evo, bravo, uspio se spasiti, bravo. Ajde, prvi. Ajde. Prvi napadač, ajde. Ajde, krećemo. Daj offside. Malo sam se ja povukao sa igračima napada. Malo falilo, bravo. Rebić. Opet malo falilo. Daj Hazard. Opet ti, opet on škarice napravi. Pustit ćemo sad bolje. Ajde. Ona je se vodi sa glavom. Ajde, vodi. Bravo, 6-1. Rebić. Ja sam malo nešto bolje. Idemo sad. Kako sam ga nabacio sad. Vazi. Mislio sam da se... Kaj sad? Koji kule? Ja sporije pričam nego što dajem gol. To sam ja protirer je 2, a on je broj 1. Znači, prirodno rotatiranje. Idemo sad malo na vježbe. Vježba. Hazarda sam dobio preko ovog tu. Ok. Znači, idemo malo i vježbe sad. Tim Horace. Da, to je neki challenge novi, to je neki novi challenge. Prošli puta imamo 4 dijelice, gotovo. Ne, da. Ne želim se sada sam otpitao Simone. Neću uspjeti. To jako želim uspjeti. Evo, bravo, uspio se sad. Uspio sam sad 3. Ajmo sad pokušat za YouTube. Nisi uspio za YouTube. Ključno. Si mogu barem to taknut. Jako ovu igricu ne razbijem. Evo, bravo, bar nešto. 6 od 6. Pogodak, pogodi ga već jedno. Ajde. Evo, bravo, 9. To je bila čista sreća, ali ne zvanje. Ok, sad dobiti. Ok, Horace. Koji je igrač? Nijedan. On došao. Oni više i ti nijedan igrač. Samo ovaj Adidas isto nešto novo. Ajde vidim. On krasloč. To je teško. To da je teško. Da ne umite. Idemo. Evo, bravo. Mrzim te. Eto ga, fail še bio.
To je bilo to za ovaj klip, vidimo se u sljedećem. Ćao!